lizothinta noNdunankulu kaZulu uthola sizwe Buthelezi uDuma uyi-MEC yaka bani Economic Development and Tourism phinde futhi lizothinta nothola sizwe bese kuzokapakela kwisilo uthola sizwe uNdunankulu kaZulu aphinde futhi abe umholi we-IFP uDuma usihlalo we-ANC aphinde futhi abe uMEC lapha emnyangweni wakhe mase kugapakela kwisilo mase futhi lizochaphakela ke naRamaphosa ke upresident. Kubalekile ke izinto kanje abantu bayithatha ngembono eyahlukahlukene kodwa kona uma ngabe siyisizwe abaholi they must stay away from ubuhlathi. Inhlanhla ke mina ngikhuluma ngingasabe kusatshiswa futhi ngizosabseka futhi ngingazochema lento yokuchema ngisebenzi ngayo ngoba umsebenzi wami nokumele abantu abaqhamuka ukona wonke amaqembu nakubona bonke abantu bezenkolo nakwizigaba ezahlukahlukene zempilo ngidefenda ngidefende ngishiye igebengu ekuthiwa zenza amacala zingakwenzanga mina. So ingakho nje ngithathe ukuthi after sekukhulunyiwe sekwenzeke konke ngokuthi kubonakala usiboniso Duma ehlwitha uNdunankulu kaZulu uthola sizwe i-microphone podium esezo introduce isilo kumele ngikhulume ngosa wena unyanyawo futhi ayifokofa ngeke futhi ngisabseke futhi ngeke ngilombhibhidla nami ngoba egcineni ifuna ngiyisho ukuthi ubani urongi ngani njengoba ngakwazi mina ungena odabeni lonyazi nomunye umfundisi webandla thizeni elisakhula uyabo ngasho ngathi unyazi right ngasho futhi ngathi lo mfundisi urong kwakumpanza lo mfundisi shonde nani mhlambe ake ngiqale ngichaze ukuthi bekwenzakalani lapha kwaceza uma khona ngushiyile usuyongcwathisela nawe lapha kaceza bekuwumcimbi owenziwe uhulumeni ongenziwanga iqembu elithile lezepolitiki wenziwe uhulumeni khona umehluko phakathi kwamaqembu ezepolitiki ngokuhlukahlukana nohulumeni. Into eyenziwa uhulumeni isuke yenziwa isizwe ngoba even amaqembu aphikisayo nawo asuke evumile ukuthi lowo mcimbi ube khona mase kuyahlangwana mase kuyavunywa mase kuyasayinwa ukuthi uhulumeni akawenza lowo mcimbi. Umcimbi wani obuwenziwe uhulumeni na umcimbi wokukhumbula isilo sasosuthu uDinizulu since sadlula emhlabeni sesiqeda iminyaka e110 if I'm not mistaken bekukhunjula isilo uDinizulu kwakuyisilo sakaZulu. Mawuwazi umlando uzowazi ke umlando woDinizulu, umlando woShaka, umlando woMpande nokuDinizulu waba kanjani isilo, uMpande waba kanjani, uyabona impi kaDinizulu noMpande kwenzakalani, uyabona uzokwazi lokho. Wafa kanjani uDinizulu, yabo kunomlando wakhona nje. Wafa kanjani uShaka, into yalo mkhakha engahlangene nepolitiki. Wena onyanyayo mfethu la ukhona fokofa mfethu gcwale kakufakela ukuthi lento kade uyibone kanjani okwakho. Uyabona wasengishilo ngathi lo wamcimbi kade wenziwa uhulumeni. Umcimbi mawenziwa uhulumeni ukwenziwela uZulu
uZulu ke ithina sonke bantu bakwaZulu uZulu thina okusho ukuthi sisuke sonke siboshwe ngabhande linye ngisho umuntu oyinhlangano emcimbini omjeya uyasishiya iskipa senhlangano umuntu owumholi eqembini lakhe uyakushiya ukuba umholi eqembini lakhe umuntu owumlandeli weqembu lakhe uyalishiya agqoka isigqoko sokuba uZulu so lapha ya akekho okade eze ngokweqembu lakhe wonke umuntu obeye emcimbini ubeye ngokaZulu ngokuthi umcimbi wenziwa uhulumeni abanye beye ngokuba abasebenzi bahulumeni okusho ukuthi beke kwaqala kwasemcimbini ofana naloya kwabonakala abanye begqoka izikipa ezimele iqembu elithile lezepolitiki sekurongi lokho emcimbini nje kungamane kungcono kugqokwa imvunulo into esihlanganisa sonke ngamane kuvunulwe iskipa seqembu lezepolitiki emcimbini njeya suke singafuneki emcimbini njeya ukukhuluma ngezinto ezithinta ipolitiki emcimbini njeya zisuke zingafuneki funa kukhulunywe ngezinto ezithinta uZulu kuhlonishwe isihlalo sikaZulu shiya ukuthi vele isihlalo sikaZulu kade vele sizungezwa ngejuice sizungezwe kakhulu isihlalo sikaZulu sesizungezwe ngejozi saze sehlelwa isithunzi sokuba ilesihlalo ngokomthetho esiyona ngokomthetho isihlalo sikaZulu kusehlisiwe manje isithunzi ngezinga eliphezulu isihlalo kulo yamcimbi ubani owehlise isihlalo sikaZulu ngoba ukhona ukhumbuleke mina ngizile ukuzochema la ngizochema nami futhi into engiyishoyo ngijiki kulo wamcimbi ubani owehlise isihlalo sikaZulu oqala umuntu osehlisile uye uNdunankulu kaZulu uthula sizwe uye ngo uthula sizwe lesikhundla kusona siyamphoqa ukuthi naye akahlukanise phakathi kwakhe eyipolitician elwa namanye amaqembu ezepolitiki noma eUndunankulu kaZulu emele wonke amaZulu yena kufuna kuhlukanise lokho ngoba uma ngabe kiwa le kuyabantu abayi-DA kuyabantu abayi-EFF kuyabantu abayi-ANC kuyabantu abayinkatha kuyabantu abayi-Action SA kuyabantu abayi-MK kuyabantu funa ahlukanise once wathi uthatha ipodium yokuthi enza umsebenzi osimple woku-introduce ungangezwi lakhe bese wena usebenzisa leso sigqoko sokuba uNdunankulu ukulwa izimpi zokuba umeya kwinkatha usurongi lapho phela umuntu uyatshelwa berongi surongi lapho ngenkathi uqala uba uZulu emqondweni akuringe ukuthi khona abantu beANC abala khona abantu bamaqembu ahlukahlukene khona amakhosi ala khona abaholi abala khona even nenyanga eyila khona wokuhlola umuntu la akuringe lokho mawukhuluma khuluma into ezoba neutral to everybody awukwazi ukuthi mawuvula umlomo kube ngathi uyancoma kupresident uluma uphephetha khona bese uyabuya uzobiza igama lenhlangano ethile kurongi lokho ungagcini igama lenhlangano bese uzobiza umholi waleyo nhlangano leyo ngegama kuningi obekusazoqhubeka kushiwo bese kurongi lokho inkinga kaSiboniso Duma urongi empilweni awulungiswa ngorongi awuyenzi lo mistake manje uSiboniso Duma
kuyena khona into engathi yamphusha ukuthi akatatazele, akashesha acte, akashesha dinwe, akashesha be arrogance, agcine ngabanikezanga abantu ithuba lokubona uwrong lapho Siboniso Duma. Siboniso Duma bekumele amiyeke uthula sizwe, asigqoke lesigqoko sokugceka inhlangano ethile kodwa emcimbini ngendlela abantu abahlakaniphe ngayo bebezosha abantu bethi wrong into eyenziwe uNdunankulu kaZulu emcimbini wesilo sasosuthu bekungafanele ukuthi kube neqembu lepolitiki aphuma nalo nabaholi babo. Abantu bahlakaniphile bebezo identify yonto and abantu bebezodila nayo to reduce i-thinking capacity yakhe ulokhuzana uNdunankulu kaZulu ukuthola sizwe bebezodila nayo accordingly abantu. Inkinga ke baba, abantu noma yinini abantu, mhlawumbe you need to understand, abantu noma yinini bawanga kulo muntu abacabanga ukuthi uyi-victim, wrong noma right. Phela masikhuluma iqiniso bafethu, abantu besifazane babuye badelele kuze kudlulele bedelela amadoda, kodwa ngoba basuke besadelele ngomlomo, mawusu umshaya umuntu wesifazane akubhekwa ukuthi ubetheni ngomlomo, sekubhekwa uaction owenzile kumuntu wesifazane usuku usu-wrong, akusho ngomlomo kuyacindezeleka mase kugqama lokhu ukuthi ushaya umuntu wesifazane uhambe ulale ubaliwe ejele ngokuthi uhluleke ukucontrola i-anger. Iyacontrol i-anger, iyacontrolwa i-arrogance, especially in front of people, because abantu abaholwayo badlule kuma experience angafani and babhekene nezimpi eziningi ezingafani. Uma ngabe kunomuntu ozovele alwe public engathi uyena kuphela kwaZukulwa, khona abantu abakwazi ukulwa more than yena la ngaphandle. Ekuthiwa nje uSiboniso lapha ya urelaxile wamiyeka waqeda, khumbula phela uSiboniso uwumsebenzi wakahulumeni, kuzothi uthula sizwe uNdunankulu kaZulu, bobabili labantu bane role to play on that particular event, and uSiboniso advantage yakhe uMC, okusho ukuthi after kunoma yisiphi speaker uzokwazi ukuphinda ifake endleleni politely, because program director udirector iprogram ukuthi ingaphumi endleleni, ubezoyikhipha uthula sizwe iprogram endleleni yayo ngokuthi ukhona lo program director kumele a-apply naye ukuba politically matured, athi bebuya ethi hayi ke kuba uyena ozosho ukuthi ke wena ngangezwe lakhe siyathobeka futhi siyathokoza ukuzobungaza emcimbini omngaka ohlelwe uhulumeni ngokuhlonipha isihlalo, kodwa amazwi ashiwo uNdunankulu ngicabanga ukuthi abantu bawathandile ukuthi emcimbini ukabangenezwe lakhe azo pick pointer iqembu elithile lezepolitiki, kodwa because abantu bayakwazi ukubona izinto, let us hope ukuthi bayibonile and bayiphikile into eyenziwe uNdunankulu kaZulu. Lobo bekuzoba ubuhlakani yanikeza abantu ilungelo lokubona uwrong ukuze isilo sikwazi uyomqondisa. Hayi liyanto engiyibonile mina kumavidiyo. Ngeke baba uthi umuholi athi umuntu bengabe esho into kumendleleni, wena mawusu wenza uwrong uphindaphindiwe uqonde khona umhlwithe imicrophone phambi kwabantu abamhloniphayo engathi uhlwithe ingane encane, futhi lengane encane lapha bizodina kakhulu because umuntu omunye uyalenza iphutha engaqondi ukuthi wenza iphutha, omunye umuntu uyalenza iphutha kade ethi uzama ukuskora naye ebhekile bethi uyaskora bengabe kubonakala iphutha uzoyilungisa kanje, kodwa mase kuvela uqhamuke uzo apply amandla uhlwethe imicrophone kucaca ukuthi lo muntu umtshele emahlweni uthi hamba ohlala phansi, usukhohlwe ukuthi ubekwe ubani la ekhona, ubekwe isona isilo la kule position akuyona and kuzokhunjula isilo, uthi kukhunjula isilo kodwa uhlonipha umyalelo wesilo esiphilayo, because isilo esiphilayo isona esappointed umuntu ukuthi wena ozointroduce uze uyadictator ukuthi akube imbongi, yabona akube imbongi ezo-introduce isilo ekhona umuntu o-introduceayo mayeqeda mase ngena imbongi ibongela ngoba sengena. Ufuna kuthiweni manje? Ufuna kuthiwe samaZulu asaswazi umlando wakaZulu
noma samaZulu asiyazi inqubo yamaZulu ihamba kanjani beziningi indlela Siboniso kwe program director and ngampela uSiboniso akangavumeli iattitude neanger nokushesha bone mina ngiyamncoma ngokushesha bone ukuthi into izophuma esandleni ukugudi lapho ukubodwa le iyaphuma esandleni le izosilimaza ugude kuboneni kodwa into emshayayo indlela a-reacta ngayo to each and every situations asike sebonile ukuthi sizoba nayiphi impact indlela a-reacta ngayo u-reacta instant ngendlela ezokwenza ukuthi abantu bambuke njengomholi ongeyena kanti mina as King Bhaka ngiyabona ubuholi lapha mangasuswa lento njengathi ithi ayibe iarrogance kuDuma ngiyabona ubuholi ngiyabona ukuhlakani it just that nje khona lento ethi qhwi ibisifuna ukwenza izinto ngendlela ewana yilonto ke ezolahlekisa ibisigqiba lento enkulu kangaka embathisile kodwa naye uNdunankulu kaZulu akayibheke le nto leya akayibheke na uNdunankulu kaZulu uthola sizwe le nto leyana eyokuthi ngampela umsebenzi wakhe maku introduce isilo aka introduce isilo mayisefuna ukudlala ipolitiki akakususa isigqoko sokuba uNdunankulu akagqoka isigqoko sokuba inkatha bese edlala ipolitiki ngendlela afuna ukudlala ngaso eseyinkatha ngoba ngeke ikwazi ukubalansa lento ukuthi agqoke isigqoko sikaZulu bese edlala ipolitiki mayisemxaka ipolitiki bese adefendwe inkatha kube sengathi amaZulu athi kanti seyinkatha ethi cha ngeke sikwazi and uyabona manje le nto ize yasusa udlame sekunabantu manje abalimalayo kungena sidingo and nayo futhi ulokhuzana uNdunankulu kaZulu sizwe awukwazi nawe uselenzileke iphuthu uDuma waba nearrogance but awukwazi ke manje ukuvuma isimbi khona izaga eyibizwa ngoba kuthiwa hlomana inhlaselo yabona izaga ebeseyibizwa uNdunankulu kaZulu azikho right after isimo ebesenzekile isizaga ezithi ikhuzeni lenkukhu kanti sibona kwenzakalani useshilo nje ukuthi inkukhu le abantu abadile nayo ngendlela yakhona ikhuzeni lenkukhu esuthi we hayi siyadingeka emhlabeni futhi lento ungalokothi lento nawe la ukhona uyibuke ngokuchema la ukhona ibuke ngokuba umholi once wayibuka ngoba umholi uzobona ukuthi labantu boba u2 ba occupy ama positions are serious labantu kakhulukazi the KZN kodwa bayahluleka ukuapply umqondo o serious to deal with each and every situations and events bayahluleka ukuapply umqondo serious kanti phela abantu mabebuka bona babuke abantu abahloniphekile abantu abakhulu abantu abanjani ukuba kukhulu kwesikhundla akukabisani nokubakhulu kwenqondo noma yinini mawumkhulu kwesikhundla ithi mawenza into enzinto ucabangela abantu ukuthi liyonto bazoyizwa noma bazoyibuka kanjani ungayenzi into uzicabangele wena because abantu they are too good to favor the victim so njengamanje umuntu obukeka victim uthula sizwe ngokuthi bengabeke isiliwimpi iyamanipulatewa ke noma yini ingakho beyithatha abanye sebeyibeka engathi kudelelwa isilo abanye bayibeka engathi kudelelwa upresident cha lapha kudelelwa isilo nje lapha kudelelwa isilo ingane yesilo uNdunankulu ophumile nje esandleni uSiboniso Duma wahluleka ukuapply ubuhlakani bakhe ukubuyisa lo isihlalo it's got nothing to do with isilo imisiphumile isitimela kujantshi kufuna kube nendlela yokuthi siyama noma siyakuyiswa ngoba sisuke soshayisa sigcina silimaza abantu phumile nje it's got nothing to do with ukudelela isilo okunalokho isilo naso kufuna sihlale phansi siqeqeshe bonke abantu esibanominative ngezathu ezahlukahlukene ukuthi makunje kuba nje kodwa uyabona ke imbongi ihlakaniphe kakhulu imbongi yesilo lo yababa loya ngiyamthanda lababa bengamnakile but after response yakhe ukuba nesibindi sokuma esho Duma ethi sibanibani introduce isilo wathi no akwenziwa kanjalo inkunzi ke leya uyena umuntu loya okwazile ukuyibuyisa endleleni imbongi ubani ubuze tshela umbuza kupha ngisazi igama lakhe uyena okwazile ukuyibuyisa
kodwa kuthiwa usuke wasuka naye wavele washo ngebonga ese introduce isisilo after uNdunankulu waso esephutha umbhobho bekuzoba lo usebetray isihlalo ke manje na bese basihlonipha isihlalo uvela khonjwe nje noma ubani nami bengamkhomba ngithi efaka isilo wena ngembongi asho inkunzi ke laba and bayafuneka ubaba bakanjiya eduze nesihlalo eserious mina I congratulate and I applaud lo yababa loyana yabo so ngiyazi ukuthi umuntu le khona omunye angaphawula ngendlela yakhe but mawube sober izinto nje ungayenzi mistake uyiphawule ngokuchema aziphawula ngokuchema izinto ezikanje yilento yokuchema egcina ibulala izwe egcina ibulala indle emnyama egcina ibulala even impokophelo yethu ilento zokuchema athi umuntu wrong lokuthiwa uright fanele nje umuntu mayiphuma endleleni umsupport ngisho wrong ngoba nakho uthi oweqembu lakho nalokuthiwa oweqembu lami kugcine kulwa amaqembu ezepolitiki singekho isidingo la sikho isidingo la dudu kulabantu abalimalile ngenxa yesiphithiphithi kodwa bengasavamele bengasafuneki nje kuvumiswa izaga ezivusa uhlevana lapho nje uNdunankulu wrong kodwa uDuma funa ayisebenze lento ienga yakhe wrong and izomlimaza kwi-political career yakhe uma ngabe uyi-politicians into yokuqala esebenzayo kusebenza ingqondo more than amandla ingqondo into esebenzayo yabo and lendlela adila ngayo uDuma ngampela izoyilimaza i-political career yakhe if he doesn't take this thing into his consideration and consider like a lot of the mistakes that of course is done before, because he's done a number of mistakes and I can also mangabe kudlalwa ngayo ngiyakwazi mina ukungena ngifike improtect kodwa le arrogance nami ngiyaqala manje ukuyibuka ngeke nje baba ngeke umholi umholi la phansi futhi makuthiwa uprogram director usuke unenhlanhla ongazoyibona because uzokhuluma noma yinini uma ufuna ukukhuluma ngoba iNdunankulu belithola ithuba bengiyasalithola lesibili kodwa lo MC besazothola ithuba besazoshaya nje ibiyozingene. Thank you so much. Mhla ka 30 March zonke indlela ziya lapha ya eMedi Ilovo mhla ka 30 nje March kuyobe kwenziwa insebenzo yokuvuselela amandla neyokunika abo beqala ukufika amandla. Ziningi izinsebenzo ngoba ngizenza mina ngokwami khona lapha ya edamini lika Makhanda King Bhaka. Thank you so much, Papa.